aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those who are created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign, heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Again. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you are created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Tawag mga kawagdate, amin. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. So I lift my voice to you in adoration. Amen. Tugaw. Okay. Pantayo iti mensahe. Remembering the cross. Nakapay. Yaman tayo iti Diyos ta naurnong tayo pangagsapa. Antay mangan iti saon niya po Diyos. Daman da ito yung mensahe nga kaya't po nga pag inadalan tayo, very basic. Basic iso na nga madali kaya't po nga ipakita kada kayo nga lagipan tayo manan nga kitaan, adalan. Diyan ngay daily nga connection tayo iti inaramidan niya po Diyos. Kuna na iti Galatians chapter 2 verse 20, pakibasa tayo. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Iti adu nga mabalin nga lagipon kuma ni Apostle Paul
iti biyag na, iti inikan na ti importansya ket diya nakailansaan na nga nairaman kani Kristo. Kaya't nangasawan, saan nga dijay nagtimukan ti Apo ken kuana laeng? Saan nga dijay panang balbaliw ti Apo ken kuana? Saan nga dijay panang ayab na ken kuana to become the apostle for the Gentiles? Nudikat iti identity nga nang iangklaan na iti bagina kani Kristo is no other than the crucifixion. I am crucified with Christ. Inusar na the word nga kanayon nga usaran ni Apo Kristo, the word I am. Ni Apo Jesus kunana, I am the way, the truth, the life. I am before Abraham. I am with the Father. I and my Father are one. Kat ngam ni Apostle Paul kunana, I am crucified with Christ. Na ilang saat kani Kristo. So, the title ko, duwa kumaday takad, Crucified with Christ or Remembering the Cross. But I consider the title nga Remembering the Cross, kapuan ang tabda, kayat ko nga mang-i-compare. Tas itiadal tayo nga comparing spiritual things to spiritual. Now, before nga tayo i-dissect, before nga tayo pag inadalan nga usto daytoy nga pananglagip iti cross. Kaya kuman nga iparang kada kayo no anyamet iti kanayon nga ibaga ti Dios wenno kanayon na nga ipalpalagip kada gitoy da nga Israelites. Tapno mas ma-appreciate tayo, di title tayo Remembering the Cross. Exodus chapter 2 verse 23. Exodus chapter 2 verse 23. Ibasa yo. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. And they cried, and their cry came up unto God by the reason of the bondage. Idi daytoy nga Joseph. Inlako dagitoy nakakabsat na isuna Egypt. Very prosperous iti biyagda iti Goshen land. Ijay da nga binindisyonan insina de Pharaoh no ay nati pagyananda, like for example kumano ditoy la Trinidad. Inpan ni Pharaoh da isuda ditoy lubas. Exclusive na yan dagitoy da nga Israelite iti Goshen. Rimang ayda imaduaduday jay ngam di jay nga Pharaoh natay. Ket simukat ken kuana nasukir. So kanauyong kayat na nga baludan dagitoy da nga Israelite. Taapay nga da isuda iti babakbak na, da isuda kay grang-rang ay. So nga inaramid da isuda nga slaves. So ijay kadan da ijay da iti kararagda. They cried unto the Lord. Imadawag da iti Dios. Ket iti nangyari, iti Exodus chapter 3, the following chapter, verse 6 to 10. Basa yo. Moreover, he said, I am the God of thy father, and the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters.
for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land in the large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Okay, dito tayo, verse 10. Ni Apo Dios tinangibaga ni Moses, nadungag ko the cry of my people. So bring forth my people, the children of Israel. Remember, the children of Israel out of Egypt. Mapantay ti verse 9. The cry of the children of Israel has come unto me. Dimanon kanyak dagesang sangit da. Verse 8. Gaputa, kunana to'y, i-deliver mo da isuda out of the land of Egypt to go to the land of Canaanites, Hittites, Tites. Dito eh. Yeah? Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Sites nga rin dito. De tights. Nang iti verse 7, verse 6, I should say. Kuna na to'y, I am the God of thy father. Ay natin ang irugyan na. Sino tinang irugyan na? Ni Abraham. Hana nga irugi ka ni Adam. Hana nga irugi ka ni Noah. Good question. Apay nga. Because ni Abraham tinakaitidan iti promise. Amo tayo na ita. Genesis 17. Sorry. Genesis 12 and Genesis 17. Isuda ita tinakaitidan iti promise ka ni Abraham na isuti usaran ti Apo nagbalin nga sumarog nga sinukatan ni Apo Dios itinaga na Abram from Abraham. Ta di ay Rakam, ayan. Di Rakam nga daytoy ket nation. Ngem no di ay Ab. Okay? Ab is father. The meaning na, no it is Muslim, Abu. So nga Abu Sayyaf, Abu Sadu, Abu Kadu. Ngem no ditoy iti Jewish, no the word nga Ab is father. As pangarihan ko ba English is Mac. So nga McDonald, no kuna na jay, anak ni Mac. Ni Donald, anak ni Mac. So ba? So ano di ay, kuna kitsungarog nga kunak ni Aldrin nga, Aldrin, iso nga, na kayo ti ama, dagiti da na tagtuyok, di ay, na tiyanan. Ta Aldrin nga, na drain, di ay, amati, na, well, no inspired, na tiyanan. So basta di ay ti Al. Yeah? So sa balimutan nila di alias sa bali niya. Yeah? So in Rugina kani Abraham gaputan dito iti nag-startan na gusto iti Jewish nation. Tani Abraham isuna iti kunada nga nagapuan iti Jew. Hampela nga Israel, tati Israel nagapukan Jacob. Ni Jacob iti nasukatan iti naga na nga nagbalin nga Israel. So wala na ito, palagip na, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kanayon dahi nga mabasa tayo throughout the time of the Lord Jesus. Malagip yun ni may isang bulag,
nga nag-adawag kaniya po Diyos ni Bartimeus. Nya ko ni Bartimeus kaniya po Jesus, Jesus, anak ni David. Ano na? Apay nga nangin baga nga anak ni Jacob. Apay nga nangin baga nga anak ni Abraham. Sa baling nga doktrina di ayen, nadalin tiyon ton. Now, in pakita ni Apo Dios na irwar na dagitoy da nga Israelite, ijay nakaikulungan da, nakaparparigatan da, ijay Egypt. Kaya't tiusarin na ni Moses. Iti Joshua chapter 5 verse 9. Joshua chapter 5 verse 9, basayo. And the Lord said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. Daytoy na aldaw, inikat kon kada kayo. Amin nga koneksyon nyo ija Egypt. Amin nga napasamak kada kayo ija Egypt. Inikat kon kada kayo. Taapay na ni Joshua, when ata ni Moses, kapudi ng pangura na ija bato, so the reason wapay na saan na nakaunod ija promise land physically. Nabati lang iso na ija Mount Nebo, so buy-buyaan na lang yung promise land kung saan na nakaunod. Kat intuloy ni Joshua, so nga dadaan na nakaapan na Joshua and the entire new generation na Israelite, hindi nakaunod dan ija Egypt, ija Israel, ya Kanaan, so dahil tatin bagati Apo kan pa. Now, anya iti puntos nga makita tayo, ipalpalagip ni Apo Dios kani Joshua, iti about Egypt. Okay? Hosea chapter 2 verse 15. Hosea chapter 2 verse 15. Awan tayo pa lang, i-topic tayo introduction lang tapay na yun. Okay, basa yun. And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. When she came up out of the land of Egypt. Manuan nga tawon daytan, adayon itinasurup kumurang nga 100 years. Okay? From Ijarinumwaranda, ija Egypt, ija time ni Hosea. May sapay, Hosea matlaen, Amos chapter 2, verse 10. Amos chapter 2, verse 10. Go. Also I brought you up from the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness, to possess the land of the Amorites. You see? I brought you up from the land of Egypt. Nya mapansin niyo ditoy. Always nga iti iparparimain ni Apo Dios, iti throughout, iti Old Testament time, is remember Egypt. Remember the deliverance from Egypt. No kasano nga in-deliver ko na kayo di Egypt, kasano nga inagasat na kayo, kasano nga nakita yun di salvation, kasano nga nakita yun di nagdakil na milagro, nga saan nga nakikita pa yung tiro ng lubo. No kasano nga di jay baybay kat nag-divide, saan ka rin? Kasano nga di jay daga kat nag-ungap, tapno kasta matinag na gito'y da nga kabusor ni Moses. Nakita na di permi nga ima iti Diyos nga nangaywan kanagito'y da nga Israelite. Suday dati ipalpalagit na kanagito'y da nga Israelite. Always remember saan nyo kanina malagip no kasano nga inaon ko na kayo di Egypt. Uray gana iti last na chapter iti Malakay parihas na ita. Hanlang nga Malakay gamit ka mo, Malakay 3:10 lang gamit ka mo. Hindi
pagbagana, lagi punyo tinangyayari ka na kayo sa Egypt. Dahil tati palagip na. But anyhow, napukaw lata dagito yung Israelites. Napukaw dalata dagito yung Israelite. No mampay kasjay iti inpakita ti Diyos kadakwada. Nalipatan da ti Diyos. Nagbalindang lost sheep. So kunana ijay Matthew chapter 10 verse 5 to 7. Matthew chapter 10 verse 5 to 7. Pakibasa yun. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Okay, dita tayo. Di nagmayat nga nasyon, binindisyonan iti Dios, insalakan na, indeliver na, inagasa na, binindisyonan na dahil suda, kinabak na. Inikan na dahil suda, iti nagpintas na lugar. But the time ni Apo Yesu Cristo, lost sheep of the house of Israel. Napukaw na. Napukaw na gito yung Israelite. So, the mission na gito yung mga 12 apostles is to reach out. Nagiti lost sheep of Israel. Are you part of the lost sheep? No. You are not an Israelite. Pilipino tayo nga pandak. Ha? We are Gentiles. We are not Israelites. So kung nata, go rather to the lost sheep of the house of Israel. Now, nalipatan da de cross. Ay nalipatan da de deliverance da. Egypt. So nga saan, dahil ito titandaanan nyo, saan nga guarantee iti healing, miracles, signs, wonders, na may isang tao, katagtalinaod ko na yan. Saan nga guarantee da ito? Adudag iti da kunada nga naagasan da nga hanggang kasjay lang. Haan nga guarantee? So ako napiman da gito yung nga kasjayon. Siguro di ako nakara kayo, hindi pandemic. Kanayan ko nga example kara kayo, nga di may isang friend ko nga pastor iti UCCP di Tabagyo. Nag-post piman during pandemic at kurana, da kayo nga mangikas kasaba, kan mamati, signs, healings, wonders, miracles, nya di ay bangunan dati natay, umay kayo ni emergency hall iti Baguio General Hospital, tay karkararag yun na dito yun matay. Dahil sudah mo tinagsusarunungan na tayo. Kaya magipukapukaw iti healing, signs, wonders, and miracles. Okay? In Jesus' name, da. Okay? Now, dayta iti, okay, Luke chapter, diya pa gaya. Yeah? Dayta iti, iparpalagip, iparparimain ni Apo Dios kadag ito Israelites. Di ba ni Apostle Paul kat Israelite? From the tribe of Benjamin. According to Philippians chapter 3, kat isunat nagapu iti tribu iti Israel. Ngam itimet in bagana sa bali. So garot nga ti title tayo is Remembering the Cross. Saan nga di jay deliverance from Egypt? Saan nga di jay healing, signs, wonders, iti kunani Apostle Paul ngantay lagi pa niya. Iti kunana di teksto tayo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I. Nailansaak kini Kristo ngem si bibiyagak
Ngam saan nga siya? Nudikat ni Kristo nga agbibiyag kanya. Taapay, nalpas tayo nga natay sa kanya. Muyo ba nga natay tayo? Natay tayo ti basol. Once nga nagbasol tayo, anyang nga taon, anyang nga aldaw, anyang nga oras, natay tayo, edi time nga nagbasol tayo. Nga, nagbiag tayo manan kan Kristo. Edi pinati tayo, nga nairaman tayo, jay naramid na edi cross. Di pa mamindwa tayo mamatay? Yes. Natay tayo ti basol, matay tayo physically. Nga, biag tayo tata, ag tuloy nga biag. Di maminsan lang nga matay physically, okay? Matay tumanen spiritual, nagnanay. Okay? Mamintalo da nga matay. Kaya gito da, niya nga diya, natay da pi basol lang arudan, okay? Matay da physical, matay da pa spiritual. Nung kada tayo, natay tayo ti basol, ta nagbasol tayo. Tata, natay tayo physical, ngam saan tayo namatay ti spiritual, gaputa ni Kristo. Aray dayo ti Diyos. Isu nga, kuna ni Apostle Paul na ilang saap ka ni Kristo. Karami kung may bagbaga ka na kayo nga, tulisan ti kadwa ni Kristo nga na ilang saap. Anmat nga ni Apostle Paul. Mapainin baga ni Apostle Paul na ilang saap ka ni Kristo. Gapo, kuna na ito yung baba, by the faith of the Son of God. Gapo di pamati ni Kristo. Anya ti pamati ni Kristo. Hanga di pamati ni Kristo. Ti pamati ni Kristo numatay iso nagungar. Iso nga no sika ket patyem nga numatay ka ket agungar ka ay patyem. Amen. Han samsudok manan. Ay no numatay ka patyem nga ta nga agungar ka manan. Nagapuan na din na pamati ni Kristo. Isu nga dayta di pamati ni Kristo nga dakan ka. First Corinthians chapter 1 verse 17 kan 18. First Corinthians chapter 1 17 kan 18 ibasa yo. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Di tayo pa. At dati nag-message kanya. Nagapoy tiapit na there. Una na nga, Pastor, niya ka diti kakastana di jay water baptism. Apay nga ibagbaga da ito pakigim-gimunga nga nagpabautisarap ka no. Nag-adal ta ko. Luan niya iti naming sunod natin namin dua na bautisaran dito namin talupay. Si Danong ako. Danong niya. Dapat nagyada daduma nga mapapastor nga ayo kaputan na panda kanu dyan Jordan River dyan Israel. Napan naman ang kanu nagpabautisar. Oy, inayan niya. Ngam, kitaan nyo kani. Ni Apostle Paul tinangibaga nga sandak nga inbaon ni Apo Jesus nga mangbautisar. Yes. Uy. Inbaon nga tangarudmot dagiti papastor taptanga mangbautisar. Sino tinangayab ka ni Apostle Paul? Jesus Christ, right? Yes. Yesu na mismo tagparang. Ngam ni Apo Jesus, in-instruct na ka ni Apostle Paul nga saan ko nga inbaon sika nagbautisan. Boy. Naman niya nga, itaraminin ni Apostle Paul.
preach the gospel. Is water baptism part of the gospel? No. Of course, saan? Water baptism is not a gospel. Water baptism is part of the Israelites. So, sandat na inbaon ni Kristo nga mang bautisan. Nudikat, mangikasabati Ebanghelyo. Amo tayong dati binautisaran ni Apostle Paul, yung nato nga bersikulo, dati upat na binautisaran ni Apostle Paul, iyan nga parit ni Apo Jesus. Nasaan na nga ituloy, nagbautisara iti daw. Tasaan nga dahita, iti mission na. Tata ko na natoy, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross should be made of none effect. Tano aramidin na dahita, awan sayang iti kinabalor de cross. Nala? So dito'y water baptism is not part of the gospel. The gospel speaks of the cross of the Lord Jesus. Amen. Isong manalawag dito ilaunay, numaminsan may kanitidakal na importansya ti bautisar. Kalpasan nagbautisar, masapol nga tights kan. Tasaan kamanan nga mailunod. Saan? Iso nga, adu na gito'y papastor, kakakadwapiman, daduma adu na gito'y mauspusar da, sanda nga mo nga, mauspusar da ti demonyo, nga mangiyad adayo ti kasabay ti cross. Saan na may kanti importansya iti cross? Di mas importante, tithes, giving, prosperity. Blue fire? Yeah. Fire in my bones. Ha? Apoy, karagiti tulang. Dahil kung man nakitaan din dyan nagpaiso, nakakita ka kasi verso. What? Now, not with wisdom of words. Iti ikabutang ni Apostle Paul. Yeah? Ikabutang ni Apostle Paul the word na nga, lest the cross of Christ should be made of none effect. Tabaka maawan iti sirbina ti cross. So ngano kada tayo kat kaslanga maulit-ulit iti kasaba iti cross wen tay suday ta ti kasaba tayo. Isumat dayta ti gospel tayo. Alangan ng mga saba ti kumpay. Cross mat ibagbaganat ta. Oh, madaydayaw niya po Diyos. Ni Apostle Paul, ti palpalagip na iti church, the body of Christ today, is not Egypt. Nudikat the cross. Isuda ita iti dispensation, presentation, iti Biblia tayo. If before, remember Egypt, remember the deliverance from Egypt, but today, remember the cross. Kanya naramin ni Kristo sa God. So the center of our life, the center of Christianity, the center of our faith is no other than the cross. Ipanaw mo dahil nga cross na kita ang awan sirbina iti paragpamati kayo. Luke chapter 23 verse 43. Sublihan tayo pa naman diya. Verse 18. Sige, basa. For the preaching of the cross is to them that perish
perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Nung maminsan, kastoy ti kasaba. Balbalin niya nga foolish. Agbalbalin nga awan ti importansya na iti cross, mas importante ti pirat nga kasaba. Iti may isang nga bulan, upat lagarunin nga Sunday dayta, saan nga may kat iti kasaba, ti pirat. Di ba niya? Di ba liya, yung text ko na ito'y kada kayo tatangat dumi ka kwarta di dyan. Natawanan mo ito na nasa tuwak man ang nag-text ka dyan. Dubliyo man na Saba? Kwenta, alaman mo tama di kay kaya tulaan, tititext ko. Now, the preaching of the cross to them that perish, foolishness. Awan din importansya na kalakwada. Dapat din nag-istorya nga, ayo, sobraman di pastor kung nanapay man. Alkalpas ti gimong kat, isang tsuda na nga dakos kat, manu ti tight second offering na naurno. Patasan man dito. Ha? Panya ba kada yung tight second offering? But, kung na to'y, but unto us which are saved, it is the power of God. The preaching of the cross is the power of God. Ngang, kakararag na itinaduma ko na nga, oh God, empower me. So nga niya kinamaag na kararag gapuan ang tahanda nga maawatan the cross. If you want to be empowered, remember the cross. That's the power of God unto salvation. Masapal kami niya, ingat at tigil-tigil kaslakan nga niya. Na nakita kay maharli ka na minsan, kakasya nga, nadong-dong rin piman tibaro na agkas-kasta. Yeah? Kasi kaya pinita malamlamin at ideya preparimus, hindi nga bakit agkas-kasta gaya ito. Kung kapay ka kaslangan dati, kasdemon lang nga duman. At dapat yung blue fire na power. The power of God today is the cross. Amen. Nag-fasting ka no ti 3 days, iso nga na-empower iso na. Kasi ano nga na-empower? No, sir. So nga kayo mas daw, nga pa'y nga subli-sublihan tayo. Ti cross, ti naramid ni Kristo. Pananaman tayo gusto. Traita tinaiadayo kada tayo ti manong nga tawtawin. Kanayon nga may kasaba di ay pagsayaatan ti pastor. To touch not the anointed one. Mang kayong mang-detitides, mailunod kayo. So nga babaknang ti pastor, pobre ti membro. But unto us which are saved, it is the power of God. The cross, so tinusar ni Kristo. Nusar ti Dios. Apay, sublihan tayo ti Deuteronomy. This is under the law. Deuteronomy 21, verse 22 and 23. And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree. Mutimay sa nga tao kat nakabasol, nga basol na kat rumbeng nga matay isuna, niya kasta na to'y, may hang ijay kayo. May bitin niya kayo. His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hung is a curse of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Pansinan niyo dayta.
iti nakabasol, iti heinous crime, mailansa iti kayo. Agyaman tayo tawan ti winilding pa lang idi. Kaba kay sukit ti winilding da kat ijeda nga inlansa ni Kristo, hanga na tungpal iti law. Takayo iti kunana dyan. Now, no di tao nga nailansa iti cross, saan mat nga mabalin nga agreement ni Jai, hinggan at sunset. So nga niya po Jesus, before sunset in babada, tabawal kanakwada iti law. And then, kuna na to'y, for he that is hanged is accursed of God. No di na ihang iti cross ket na ilunod. Dahita ti rason no apay nga saan nga patyon dagitoy da nga Israelite ni Apo Jesus. Until now, marigatan da nga patyon ni Apo Jesus. Taapay na ihang iso na iti cross, di ba? Under the law, curse iti nailang sa iti cross. Inailang sa ni Kristo. Iso iti rason no apay nga narigat. Foolishness kanakwada. Na magyaman tayo, tanaawatan tayo daytoy. Na ni Apostle Paul nga kunana nga nailunod. Ni Apostle Paul nga kunana nga nalintag isuna ti lintag, anyaman ditada, nabigbig na day naramid ni Kristo gayam nga naihang ijay cross, nga nailunod isuna ijay, bunga de basol ni Apostle Paul iso nga binigbig na, I am crucified with Christ. Remember the cross. Ada ba heinous crime nga naramid ni Jesus? Awan. Di natay pinagbiyak na. Di bulag pinakita na. Di tulang pinapagnana. Sabay? Ay, pinadindot na. Katindi po kayo. So, diyan tinaramid na, is that a heinous crime? No. Nung apay na nailansa, because of you and because of me. Because of us. Nailansa ni Kristo. Iso iti rason nga kunana yung Romans 10:4, Christ is the end of the law. No dahil tama Deuteronomy katlintag in palpas amin ni Kristo. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Pinalpas ni Kristo iti law. Romans chapter 6 verse 14. Romans chapter 6 verse 14, ibasa yo amin, go. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So awan tayon iti sidong tilintag. Adda tayon iti sidong iti parabor. Tatatay kas kasaba tayo ti minsay ti parabor, mauuyaw tayo. Hindi nga may kaskasaba iti lintag, yes, praise the Lord. No ikasabang gamin ti kinalintag, ado ti kinabaknang. Ta iti minsay ti parabor, hanang ibaga ti taiting. Ikaskasaba iti grace, grace giving. Di taos puso nga magapuken ka. Uray above your tithes. Mabalin na itat mo. Nung under the law, kung saan mo nga itid tithes mo, may lunod ka. Nung si Mubra, may lunod ka pa yun. So, winayawayaan ni Apo Diyos datayo timang balbalot, tibagbagi tayo. Adumat na gito yung hangad tithes, nga mapan makigimgimong kadagita da tithes churches. Tithes churches, di awag ko para. Handamat nga may lunod. Nung nailunod ako mamimpingsan na lunod, nung niya po Diyos kay ilunod. Kapag yung malpas damot lang mo yung church ko, pagawid damot ko, nakaisang dalat ha. Yan.
Handamot nga nag-text, kung kunang lang di Pastor Kalakwaran ni, yes, I love you with the love of the Lord. Di ba niya? And then, han nga nag-text, di may isang membro, sa awiso na di Pastor, na panapinakan. Paborito di Pastor, di ay niluto na. Kat kuna di Pastor nga kararag, oh, bendisyon na mahapon na ito'y nga pamilya. Han nga nag-text data. Di ba? Parang ayun na isuda ako. Mamuyo din ay kasawananan, hindi nagsakit di may sapiman nga kapsat tayo nga taga-tuling. Napanbinisita na gito yung nga dado mga church at kuna nga, baka kasi brother, hindi ka nag-tights. May hospital na garo din diya tao. Ito pa lang ikamkamat na tights mo, imbis na paggatang na di man ti agas na, pagbayan na yung hospital, tights pa lang iti. Ayo, kasla isang boot mo pa lang, isang mo pa yung tights mo, sakbay kang matay, kasla kas diya mo. So nga adu nga talaga, dagito yung nga may ministro nga kakaduan mo minsan, na mukhang pera mo lang. Yeah. Now, Romans no. Let's go iti sublian tayo di 1 Corinthians chapter 1 verse 18 or 17. Okay? Lest the cross of Christ should be made of none effect. Diyati kapkabutan ni Apostle Paul. Baka masayang, maiyaw-awan, awanton sirbina, dahil tanga may panggapiti cross. 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us is the power of God. Which are saved, it is the power of God. So let's go to Romans chapter 1, verse 16. Romans chapter 1, verse 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Anya binasa tayo di Corinthians? Anya the power of God? The cross. So the gospel is the cross. Part of the gospel is the cross. So, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and to the Greek. Isu nga even dagitoy da nga Hudyo na iti Old Testament time kat ipalpalagip ni Apo Dios kadakwada ti Egypt. Ngem tata nag-value ililit na isuda iti cross. It's no longer about Egypt, but it's the cross. Galatians chapter 3 verse 10 to 14. Basa yun? For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Okay. No itilintag kat more than 600. Kat saan mo nga naaramid iti maysa, nag-fail ka matlaan. Okay? Anya iti maysa nga lintag. No di anak mo kat nagsukir, anya ko na dyan? Batuin ingga namatay. Dahil tilintag. Ura tights ka. Noon mo lang ang maaramid di jay, iti anak mo, na nasulpon, nasubag, nasukir, paliwawang, niya pa'y, describe mo at that time, kung ang pailaan nga nayunan nga, ay hanan. Yeah. Now, no saan mo nga naaramid tilintag, parehas na nailunod. Itilintag ni Moses kat more than 600. Hanlang nga sa mapulong abilin. Dasang na 11. But that no man is justified by the law. Awan ti mapalintag, babagan ti panangsurot iti law ni Moses. In the sight of God. Tama ba ito? Iti imatang ti Diyos, awan ti mabalin nga mapalintag. Awan ti agbalin nga righteous. Even if you obey the entire law, ang ka nga righteous, iti imatang ti Diyos. Uy, nadagsan niya. Kanya ay gano'n sirbi ng anak makigimo-gimo ka sa?
ka di makikimong ta dati dati bulalo malinuto ni Gamal. But, dita, nalawag. Your righteousness cannot please God. Ti righteousness tayo, ti may ayaw mo tlaang sika. So kung nagkarara ka, wow, satisfy ang nakapagkarara ka. Noon ka nga nakapagkarara, oh, ako Diyos nakabasula ka. Noong nagdaydayaw kayo ti Diyos, hallelujah inihaw, da, oh, feeling good. Victory! Kung ayaw dyan, yeah? Namaan. Our righteousness is like a filthy rags. Tati ko na iti Isaiah 64. So kung na ito'y awan ti mapalinteg, iti matang ti Diyos, babaan iti law ni Moses. The just shall live by faith. So nga, it's not by the law, it's by faith. Amen. Anya nga faith. Tuloy tayo. Basa. And the law is not of faith. Nalawag data. No aramidem data, law nga data, it's not faith data. Apay mo na ta nakasurat data, rumbeng adalim data, surutem. Data ti law. That's not faith. So oras no nasakit tinakam mo, gaputan law, aramidem. So oras no, pag-agas mo kumawi no pag-tuition dagiti anak mo, kapilitan ni text mo, tada ti lunod. Di ba? Yes. Papatim nga mga arami di talo, nga manmuga nga mo nga kinabungog nga, kuna na to'y awan ti mapalitan. By faith. The man that doeth them shall live in them. Tuloy. 13. Basa? Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Nalawag daytang kakabsat. Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. Moses redeemed the Israelites from the cruelty of Egypt. In ruwar na day suda. But Christ has redeemed us from the curse of the law. Law was given to Moses. Grace was given to Apostle Paul. Madaydayo ko niya po Diyos. So, being made a curse for us, nagbalin ni Kristo nga lunod. So, meron ka kunana nga, there is no more condemnation, there is no more curse to them that are in Christ. Romans 8:1. So ngayon nga dahil conflict dito eh. Kastoy. Question, adda ka ba kang Kristo? Amen. Una na ti Biblia, Romans 8:1, awanan ti lunod kadagiti adda kang Kristo. Ngam nagkasaba ni pastor kunana, may lunod ti saan nga magtay, saan nga agtay. Mag-conflict ba diyan? Wala takurang ti panang Adam. Imbis na ituloy na kuma nga detites kuma, makita na kuma no ay nang nag-end. Hanin, pinakita na detites, imbis na mapanda kuma di cross, hanin mapanda ni di bulsa. So hanin na nakita di cross. Now, ni Kristo tinang subot kada tayo ti amin nalunod. And then, kas na isurat, di binasa tayo tayo Deuteronomy. Yeah? Sinubot na tayo yung cross. Sinubot na tayo yung tree. Ijay kaya ti redemption tayo. Amin tayo. Apay. Kaya verse 14. Basa tayo pa. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Eh tati may panpanakkel, hindi pa lang.
Ngam sa balitatan. Apay. Nung apay, patyan tayo day narami ni Kristo ngay sunat ng subot kada tayo di cross. Tapno kasta, the blessing ni Abraham. Umay kada tayo nga Gentiles. San lang ang karagiti Hudyo. Babayan ka ni Abraham, we know? Through Jesus Through Christ. Jesus Christ. It's no longer Abraham. Nudikat ni Kristo. Amen. So nga po nandi ay may sama pastor nga, oh, i-bless yun ni Abraham, kat ma-bless kayo. No, i-bless yun ni pastor yun, ma-bless kayo, man. Muna, pa'y sikat ni Abraham. Manya nga ipiman kata, rumbang na respetuan tayo mat, ati pa pastor, nagaputa nga kulak-kulangit din. Respetuan tayo mat dahil suda. We need to give them respect. Amen? Amen. Dandan ni December, di ba? Nagmamot tayo. Mano kayo ba? Kung nagtanong dati shake hands yun. Bless. Bless. So that the blessing ni Abraham hala nga para iti Hudyo. Nudikat sa amin kada tayo, babaan ka ni Kristo. That we might receive. No the promise ni Abraham in my kada tayo, babaan ka ni Kristo. Amen. By faith, through faith. Hallelujah. Ayan na natin tayo. Okay. Sa dinungan na tayo ni Kristo. Ay natin na tayo ni Kristo na uyusan tibiyag na. Ijay tinagrugian tibiyag tayo. Ijay tayo anti-victory. 1 Corinthians 15:26, sanya ko na dyan, the last enemy na parmutan ni Kristo is no other than death. So, hindi natay iso na ijay, dahil tati victory tayo. Ngam, hanya, tati gimukat, numayat di ay preaching, aduti na itultulak na natutumba. Oh, victorious ti gimong tayo! Di ba? Di nga ijay nga i-level iti victory. But our victory has won when the Lord Jesus Christ rose from death. Dahil tati ultimate victory tayo. So kung ano yung verse 57, thanks be to God who gave us victory through our Lord Jesus Christ. Aday dayaw niya po Diyos. Amen. So that's the cross. Amen. And then, Ephesians chapter 2 verse 13. Basa? Now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Ay natin nakabalsamuan ni Kristo. Ay natin nakabalsamuan ni Kristo. Ije cross. Tayo nga naibus ti dara na. Nala? Dia tinakabalsamuan na, tinusar da saan nga niya di ay? Formalin. Saan nga formalin, nuli ka talo nga cross. Kundi ay duyok iti bakrang na. Lansa. Lansa, tinausar. Santo di pa nakaduyok di ay bakrang na. Dahil tati balsamunan. But, good news. So, tayo ti reconciliation tayo. Di dara ni Kristo. Amen. Paday dayo. Yes. Ay, so ba? Amen. Han nga apo. Sumuliyakan ka. So nga, inya dayon ti demonyo kinaburan ti demonyo iti mensahe iti dara. So nga kunara iti dagal altar pul na lagi penyo lagi ti baso niyo tay pakawan niyo lagi tada. So nga sasangit daw marag nagsakan di pastor anointed, di ba? Nahaan nga may emphasize.
Tidara ni Jesus. Ngay suna tinangya silid ka tayo. Amen. Kanayon kung may baga, dagiti praise and worship ko na da, oh, may tayo ti Apo, masinag tayo ti Diyos! Ano ka mo masinag iti Diyos, ti panagkanta? Inya silid na da tayo, saan na ti kanta? No, di ka tidara na. Amen. Yes. Suba? Magbigbigan tayo ti dara ni Kristo dahil ti reconciliation. Apay nga masapol ma-reconcile tayo. Romans chapter 5 verse 10. Nasarsaritaan na dyan. Basayo? For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. We are enemies before nung na-reconcile tayo. Madaydayo ti Diyos. Na-reconcile tayo ti Diyos. So nga, kunari may isang, oh, masapul ag babawi kayo kan mabauti sarang kayo tapno kasta mapakawan ti basbasol yun. No idi kat danom ti mangugas tata dara ni Kristo. Get there? Amen. May kumpara mi ti dara ay nalutong. Pero ito ay tiadal na kahit kung i-share ka na tayo. Kaya't ulitat nga basahin ko na for if when we were enemies, we were reconciled to God by what? The death of His Son. Ay natin natayan na. Cross. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. So tapta nga nagbiag ni Kristo, sinibiyag tayo. So maawanan ti patay, iti bawat may sa kanami. Amen. I hope nga danaadal tayo, kada kayo nga nagbuya. I hope nga dahil tin-appreciate tayo. Always remember the cross. Amen. No karagit yun na Israelite, always remember Egypt. No kasanuda nga rin umuar. Idadak ijay Israel kat adangay ijay Feast of Tents. Piastay titulda. Kunada. Nga ada dia time nga lagi tidak amin nga dati balbalay da kas parehan ko maday paraangan nga rito eh. Ag tent tayo ta panti agala iti kasla ko buon niya. Patakder tayo kasla kalakalapaw tayo ta. Kat magyan tayo ta ti manong rabii siguro day ta talong rabii, wino talungal daw talong rabii. Apay remembering iti adada iti Egypt. Wino remembering adada iti disyerto. So kanayon da may pagpagad din siya so nga kanayon da nga ipalagip dagay da pasamak da Egypt no kasano da nga rinumwar dahil tati kanayon na remembrance da. Yan. Sparayan ko nga di ay Feast of Purim no kasano nga in laban ni Esther. Dagito yung kasada in laban da Esther kani Mordecai iti Israel against kani Naaman ni Haman, di ba? Kasano da nga in laban da gijay ada iti Feast of Purim. Kaya ti Feast of Purim da, amin nga tinapay, kadwan nga tinapay, ure cake, iti shape na lapayag. Tinangyari kanu ka ni Haman, at pinisang da yung lapayag na. So nga kastay panchaw da, iti Iran. Ya? So nga hantayo nga makuhaan nga, ingga natatag at aday ti gubat ti Iran kan Israel, tanya ay until now, panpanchawan ti Iran piman, ayan niya Israel piman ti Iran. Tayo suday tati pasabat, kaya't matiran yan sa gamin hindi nga mangpatay, day Persia, kaya't tamat gamin nga patay yung Israel ini. Kung dagito da, iti ipalpalagip da yung gana tata, uray ka dagiti da ubingda, but ipalpalagip tayo mo tata, as kanina Apostle Paul, yung narami ni Kristo. The cross mismo is more than enough message to be acted. Amen. Kadaydayaw ni Apo Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Kat ni Apo Dios namang bendisyon para tayo. Okay?